Kamuti Sasimwe amazina nubanyitaho na Rebujore Kagira Tumine omukazi urukujekera Biharwe abwacashana ya Kinengo Biharwe Division kandi Minister wa Health and Community Mbarara Municipality ahabwe imbabazi nyenda kutwara umucogo kusima Ruhanga ahaba Apex TV ukurenga bampereza opportunity okugamba ha mbererho ubunako ubu ya coronavirus nyenda kubanza kusima Ruhanga munonga okureba ngo nubwo mbere beireho kunka acikwatireho hakiriho abakino mwitse gw'amagara kurenga tukiriho kibasagambrensi kubasagumiza bukwirinda kandi nyenda kutwara umuco kusima His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni abo kureba ngo akaturebera yareba hare yareba ngo indwara tindware yorobi yageza nko kuyabe nabasa yatubangira yayemereza emirimo kare kugira ngo itajanjara yayigisa abantu kunabo mu ngaro yayigisa byone byayigise abo ko hatahitwahika tarokisya ikindi kubasa kubagambira kureka no kutera umuranga kugira ngo abo umuranga gwa president kugumiza muntu nabo mu ngaro je nkuko abo kurugamba kunabo mu ngaro kanabo hagati y'engaro kanabo mbyara ukanabo kagarukamo kandi cya kabiri ukareba ngo tuwaza aho abantu beteranire ecya kashatu ukareba ngo tuwa interactinga n'abantu omukaya kugira ngo yakira mu abagenyi baburukanya kandi abutarukwetegereza kandi ukureba ngo umuntu wakubarwira urukoro waza gukora ukwata mu gwawe urice gukorereriyo yazibira amabara nkaba babintu banywerana ababa bintu baretse ibi byashishana ziha ibintu byo nambaye muri uko babintu bakinga amabara nebindi ebyo tubabikozere president tabikozire ngo nayanga ngo tutakora business tabikozire ngo ino wari kurwana nawe kureka ibi byona byemereze kugira ngo ahabwo burungi bwihangariye ngo kuturu kugira ngo aruhabo kurinda abantu n'ibintu byabo arinzira amagaraga yitu ngo police turinda kumukurene nefa n'ababuda ningira ngo ibi byona no kushaba abantu babutosha abo itabiturkwebembera ito twantwebembera ntwebembera abantu abina amagara turukwebembera abantu abafiri kandi nubagira ngo amagara nagakira magana ngwene mureke wakayira kakazigizigi akutahirirwa rufu ninga shomuze ngogwa bigutakwijakare kaheza hwensi oguno muze gwizire oruno rufu rwizire mureke tugumize mu kwerinda kunabaje mu ngaro zeitu kureba ngo kwatwa ubugwire wahura embere tabayabutosha kuraka kureba umushaho okureba ngo warangirira babarkwija botarukumanya mu byaro byita batatwiremo byone bino abanyankore bakweto kongonzya kugira ngo ntwongonzya kugira ngo tukagumaho Ruhanga bunda nko kubayibere kugira Ruhanga naje kusityo munako agira byatwatara bihembe urebe nsi yagarika yazombuteka kandi nekindi kushaba abanya-Uganda no kugira ngo tweje okushaba kusityo haragire cyabaho okushaba ubutaraha okushaba tukeshengereza Ruhanga akabasa kutugirira imbabazi nembereje nimanya ngo egumire hariho okugumirwa kw'amani abo kubakora umuntu yabatarukora owe baratarukora owa kataratarukora urukuguze imyenda atarukora buri kintu cyona kandi uyice ngo turwe mu majugwe mpanisano ebyo nebimanywa abantu bari mu majugwe mpanisano abantu nibashashura amaizi abantu nibashashura amashanyarazi no kutera umuranga kugira ngo president atubereye umuzeire ngo kuba kugira ngo nyakusimwa gumusimiro ngo kwatubereye umuzeire kugira ngo kwafana aba landlords bakarenga period yayemerize mu mukorwa yabasa kwemereza aba landlords ubutashashuza yayemereza abamuyiza kuko muyizi naga government n'amashanyarazi akarenga yagira uko yagamba n'abantu rero tukirugo mu ryege mbere yakazigizigi rero abantu bakareba uko bayisotinga umuryebi harimo n'abine loans akagamba n'aba banka kugira ngo aba banka tubaretera abantu okwitwa pressure ato muntu nabine njara umutaho stress ya roni umutaho stress ya mashanyarazi umutaho stress ya landlord na wija nabanja so ni nyango mbirobo president wito mukundu umuzeiro murungi kwako basagaruka kagamba n'abantu abo embereje nko kwagambira hacyo kutu hace mihendo uko abantu bayin baragaha imihendo akaguya akaguza omonye 13 no hatwagamba nabo nko kunabigambaho amezi amashanyarazi rent banka
ebyo bintu hati nibyo bitera abantu abunkenke then ekindi kureba ngo nko kutukura handi government ezinda abantu bahereza abantu ebyo kurya ushanga mwene kunojya ngo naba MPs abariyo abantu hansi hari abantu abarukubi utahanariye cyo kurya cya murundugwe yaba atashoyire gukora ukuriya tukuru nikimanyisa ngo hati turyo mubuna kubugumere abantu bonka babatetse urwo bworo baza kwitwa n'injara aba batetse runjara baza kwitwa ndwara abukwa no rukubarwire nararo mukarwire tene boda boda yo kumwihayo sembere gumire konko muri yeje mbere kuguma ebyo byona byabayire bityo no kujya ngo hatebwa hoki we forward yakubasa kuyamba abantu yes abantu bikirize bagira ngo mbwene twaza guma mu makagaitu okora twakoreka amaduka twagakinga ebintu konkata twaza kubaho tuta eje mbere kwe kubetara kukire kwa mu kwezi kumwe haza gukorwa ki so cyo nikigira ngo president weito mukundwa kwa kugira ngo nacyo yakirebamo hakagira abo kuba abantu tubara kwingana hariho mworo hariho mu hagati hariho rukubasa so mbwe naba batari kubasa imteka tekero twaza kubakorera ki ecyo nintekateka ngo ecyo kitekateko humunonga akwa kinaba inimbasa mu murango gwa president kubwahirize kubaho guti ekinaba sekora kikati yamane kikati icyo cyo kunaba omungaro kurengo buri muntu aine sanitizer yo kunaba omungaro ecyo nyonka rida unka minister wa community wa health and community mu mbara municipality I did my part nkarengo nagure sabune bdomora ka 10 na tabaramo sanitizers na tamujik na riba ngo nkabanza naba boda ekina bindi nkorecho kujya ngo nabanda bebembeze kuba kukireba batandikiraho nabo bakora nk'ekina kozire twena turengwa abantu bona batunga ubuherezo ko abatarukwe basa nahereza ba boda buko kandi ngo boda na heko muntu bakibarwire aturira no yaheka no yabahekere hayija haza hundi so nkari ngo ba boda ekizuni kibasa kuretwa aho cyamani so nkabanza naba boda stages almost nkama 38 nazihereza sanitizer na hati nkiriyo ningigabana hata abana rizo basibanya kayojo abandi baza harwe so nyondi yo ningeza kureba ngo nakore kintu basaze rida kurwo mukasha ukanje kake akinyine konkanyoni nyenda ngo at least community yatungo buhereza yabere safe nanye nimba it's my priority really kuba barije baba safe nanye nimba shemeriro nabwo cyo nintero muranga kujya ngo nabanda bakuba baryoko Bible ne kigambaje egera ngo abayinamani twera abatagimo aba batari kubasa kwa kuba hariho obahereye iro kubasa reka guresha ukazito umunju ababu bakanya neibakararako ecyo nyuti kubasa kukikora jore real abarukumanya ngerezeho nkaba bintu batambara nanye ekimbasize nkikozire konka ko kukigamba bundu nondi jenda ngo kimukore nondi jenda ngo kimukore kandi ushango utari kubasa konka nintero muranga kujya ngo aba bari kubasa bahwere abatari kubasa kwebasiza babahe cyo kurya babahe cyo kunywa rero twena tubase kurga mu situation ege torobi bahabwo kwerwa mbabazarahanga abo kubeke nore tushanka bari yo mukino ko kuba no shoma ishaye shura abana mukaga mukamuhito najya timwe bantu banjemwe atumwirkanje mwe huto muzombishenge byanyu mwe kingeranemo atukicyo gwekintu gacyange kiraho nkimanyisa ngo turyo mukino gacyarahanga akanya kake konkarahanga nta kigamba ajya kumushasha na nyeshasha kumuri kuba muri gena nyenyesima so nyangu ombona ko ubu turikushasha tushabera hanga abase kutugeje imbabazi ahabo kube kintu kwenda kubagambira aba Apex TV coronavirus has leveled the world leveling the world te hariho mugufu taro murengwa taro moro taro mugayiga ensiyona yorekire hanga yorekiro mukono gwe yamanya ngo twena turyo muntu omwe ekiruka ka moro ncyo kiko ka mugayiga hatarongo no mujungu no mwiraguju secyo kishime kuba kine kiturukutwegesa kor kube kandi ecyo nabwo no cishoma muri ishaye shura bernaina umukamuti yajya tekiri kamazana nikikara mukamakiri yakara mukamawo atekiri kahamugurika nicyo kikamo amrom byona noreba ngo hatu nugubu nako nabwo cyo nintera abantu barango muranga kugira ngo twegarikemo urahanga base kutugerera imbabazi konka ko rukushoma muri josha ishura yo kubanza najya tindu basigaho kandi tindu bahemukaho nimanya ngo arahamwe nayitwe ekituru kubara haba matuyene konka bainatere nkoniye koko hano umwana abinatuhana nimanya ngo twaza hansi yo mukono gwe tukashaba ngo kutukucoma mu second chronicles chapter 7 ahari kujya abantu banje abarkwete izina ryanjye kubari yecoreza bayetese bikushisha byabo bayagarukamo banshaba ndiyayemo muyiguru mbasasire kibi cyabo nsasire nesi yabo so nyoni ndekateka ngo eje mbere yitunga twayecoreza tukashaba
kandi ekinyenda kubagambira ngo hariho ekizibu ky'amaani omukasheshe unanisho narga kushaba hanga yanyoreka yaje omunsi nyo kwihana inkora tinkareba go muzogo bayireho ngo habaho ekizibu cyakinyise kanisa ya Ruhanga ebindi byona bibaho konke abantu bona bayirkangira mu kanisa beshengereza bashaba konke eki kikira kukinyise kanisa ya Ruhanga na ekakingwa Bible nejyango urukushoma yetegereza icyo moya rukugamba nabwo icyo mureke abantu mwe tureke kutwara iki kintu for granted twetekatekeho tekatecya mutwarize yitu turije mu kwangana turije mu kwitana turije mu madini turije mu nganda turije ekikiri mu politics kambagamire eki necya buryomu yaboro wa DP yaboro wa FDC yaboro wa ki eki coronavirus izire so nyona ni shabangu Ruhanga ekituri kumushabana kimwe kugira ngo akwakwegarakamwe akwa nore nagira ati obutoshanye garakamu nagira ati nyine rukunde tahinduka obutoshanye garakamu ndika kubarita hakabi ono kushaba Ruhanga kugira ngo bundi kwakwegarakamu yarika kutereta hakabaka yacureza uruforo konkana ja kurucureza twaba tushabire tutakaba nka Sodoma na Gomora abo koko kureba ebe byo munsi ne iwano bireba nyenda kugambira kajungu wano rebe byo munsi ukareba ko abantu bari kujara busha omushikina imera hajara browser gete kiteteye undi jo agenda mwe nore ngo Ruhanga ashimiye kuba na Twitter konka tugirire nembabazi warebe birho ngo mushije yare umushije yamurigira yamweto mukazi warebe birho ruyare nintekateka mwabana mugamba ninshaba ba media ejo bintu mugambe mujumire ahabo kuba cya kitari ecyo enseriyo negenderera ko konka bweki murete tushabera Ruhanga twe na twatanise na government tutiho mukono gwayo n'abantu